hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Mizoram Legislative Assembly in Khom Chunzom Tura Kumsang ni somni pali tanga somni panga Mizoram budget atlang puisei ho na tan ani ang tundin huna Myanmar le Bangladesh atanga ral tlan laulut ba ka Manipur chi le chi inti boye wanga Mizoram himna zonga laulut mi singli sangni zanga somsari le paruk an ommek Pakistan Muslim League Nawaz Sharif to Shehbaz Sharif chu Pakistan Prime Minister atana thlan ani Voine Changhian Assembly in Khom Kalme ka Karkalta Thochan nia Chief Minister Pulal do Oman Gumsahni somni pali tanga somni panga Mizoram budget a pharta ka tlang puisei ho na tan ani ang Voin hian chommadar somle chanvia Assembly in Khom chan ni vele darkar khat chung zone le chana hun man ani anga zone le chana hun man zo hian Financial Committee poimo pathum Public Accounts Committee Committee on Estimates le Committee on Public Undertakings in thlan buat sei ni ang committee pathum te in thlan na hi atak taka Assembly a vote thak ni lovin Legislature Party shangshangin anrot te atanga siam remani dona Financial Committee in thlanzo hian atlang puya budget soi hoin achun zomanga atlang puya budget soi ho na hi thole nia zo fel man tura ruwa man ani hetila hian Assembly in Khom hian ni lai ni khan tangka kum kallaya sum in dailo na phushuk na tur sum ruwa man bel na le siam rem na supplementary demand chengwai bel chi sang thum zani somkwa pali le nuai som paruk chu lungral takin an lo pom to ani Tundin huna Manipur le Bangladesh atanga ral tlan laulut ba ka Manipur chi le chi inti boye wanga Mizoram himna zonga laulut mi singli sangni zanga somsari le parukanom mek hetu hi tun naya Assembly zia ka chanji zo na channa Home Minister puke sabdanga chuan soin Manipur chi le chi in kara boina awanga in le lo chan le omngam lowatlan chia Mizoram ommek hi February ni kwa thleng khan mi sangkwa zani somli le pariat ani a Myanmar sipain komsang somni pakhat February ni khata sarkar na an ne chu nu atanga ral tlan lo lu thi komin February ni thum thleng khan mi sing thum sang ni za somruk pakhat an ni a komsang ni somni le patni November thla chunulama Bangladesh sipaile Kuki Chin National Army te anin ka fawanga Bangladesh Tirakon Hill Tex atanga sahimna zonga Mizoram ral tlan lo lu chu January ni somni le panga thleng khan mi sangkhat za somruk le pasari ani a Myanmar le Manipur atanga ron lu te hi Mizoram district shangshangan oma Bangladesh atanga lo lu te ro chu Longklai district an omvek thungani Home Minister chuan ral tlan te chu an mit no ti thla le an kuzung pui thla te lak sak turin engma kalpui la ni lo thu soya chuti lain district tin thunei tu te chuan an chanchin kim chang la khomin Home Department an thelu thini in a soi Sarkar lai pui hian Myanmar ral tlan te chan puina tan cheng noi za thum aron pek to thu soya heti la hian ni kom me ni thuma Manipur chi le chi in kara tharum thona thlenga wanga Mizoram sahim na zong tu te tan thlasom ral nuwa po sarkar lai pui chuan poisa cheng khatma alaron pelo thung ani Inrini khan bil kho thlir ko waching to Cooperative Society Limited chuan dan lava arma ko waron lut na sawanga twal chung ko wa shal chwa konga har satana sataka thlena wangin bil kho thlira ko waching tu zong te bil kho thlir community hall ko khomin malak dan tur an soi ho he hun hian chairman pu hmal soma chuan kai shwaya dan lava barma ko wa phailama phur thla ka tama wangin ko waching tu ten har satnan to dan shang te soya nikum lama ko washal theiza tur be sen phaklo thule kumina pheichuan ko walei tum namdang anom tak me ulo thu antar langa hemi chungchanga hian malak dan tur an soi ho ngal ani kalkhom te hian dan lava barma ko wa ron lu thin chu dan chani theinan ko waching tu Cooperative Society Limited kai shwaina hnuaya kongpuya duty le ni sen ti a duty dan tur ro manna siamin a the anga ma a duty ni se antibok Nimin Khan Mizoram Presbyterian Koshan Chelai KTP in Khom Puivoi Somruk na ngaupa khwa nga chu chunzomani a pandalaleng lo palayan pungkhoma choma in koma Speaker Reverend Dr. H. Vandelratan thu asai chunzom chunhulama hian in khom na hun man le ni in Speaker in thu soi chunzoma zan in khoma Central KTP leader ni mek Reverend Dr. F.
pa chungan thu soya zanin kho ma hian kumsang ni somni le pali tanga somni le paruk try to thlan na hun man ani a in khom bana Diamond Jubilee concert nei chunzom le fellowship nei chunzom ani a heta hian KTP General Conference Diamond Jubilee documentary film tlang zarani in rin ni thleng khan mi sing ni le sanga borvel palai an thleng a chhutani a in khom pui khwal chhon hodu ti chuan lir theizat po atira chin chia ma se lir thei thlenga tam le awang le thlen hun bi an lo wangin an chin chia zui to lo thun soya KTP General Conference ni zan khana chiak ta ani in khom pui palai tam zo ki voina mani khwa theu panin honga KTP branch chen khatle mi malani zana hopo an omani tundin muna KTP bia zanhi som pasari omin branch zakwa palia oma member mi pa noi khat sangli le zasari somthum le paruk mi le meichia singruk sangruk zaruk somruk le pariat omin member zongjong noi khat sing sari sang khat zali le parli an omme kani Evangelical Church of Maryland ECM Koshan Rural na Sangber Assembly voizawle pakhat na February ni somni le pariat tanga Bethesda Koshan Mesa vai atan chuni zan khana tiak he assembly voiza pakhat na rural na hian rural thei member zanga le pakhat atangin rural palai zali somnga pakhatan tel theya MEC CCIM PCI BCM atangin palai an tel bokani nimin pathiani worship service in khoma pro pastoratan mi pani lak lon ni a pastor puitlinga mi pathum nem ngeni in pastor pension chuak tur mi pali tha anni bok moderator Reverend K Lai chwa kai shwai na in ni thum chung ro rel na atan hun manani a kumsum thum panga zet ECM le CCIM lo in then to chu in rem na nei le rem ti ani a implementing committee dinin caution pani te in pum khat na in rem na tak tak nei turin special assembly ko ani ang Constitution and Rules 2024 revision chu April ni khatsang hi somni pali atangin mantan tura pom ani a Mara Bible revision 2022 copies sing khatsang ni print non le turati ani ECM budget estimate sang hi somni pali tanga somni panga cheng noi sanga somrat le paruk chu pom ani a kumsang ni somni le pathuma tanga somni pali ain zazela som pakhat point pathum biali na pungani ECM assembly voiza pakhat na ro rel na ngai event lo tak caution upa kumsum sari le panga chunglam an rong bol na pension chung chang chu kumsum sari panga nuwa upasit cha chwasanin thushil le chanvo ni na anla nei chunjom theidon ani assembly hi ni zan khana tiaka moderator kal chwata reverend posa choza an pathian thu cha nununga soya nakum assembly chu sia hatla koshana nga ani Mizoram le sang berzing ami ni theitur NH54 kongpuin serchip khopui a helna tur serchip darnam korkan na leichu dozo trepani Sarkar lai pui Ministry of Road Transport and Highways Noya National Highways and Infrastructure Development Cooperation 10 National Highway 54 kong double lane lai zau na an thokal meka National Highway 54 in serchip kong pui helna tur serchip darnam korkan na leichu KRAM Infracon Private Limited ten do na thokmekin na akal twan the chuan kumin March thlachung hian zo felman anin be se ti he na enkol tu Atul Kumar Singh General Manager KRAM Infracon Private Limited chuan soyani na thok tu te chuan leido na an tho mek chu Mizoram le sei ber le sang ber jinga tel turanga ani thon soya le hi meter som paruka thui meter soma zaw asir ton tona meter khatle chan ve zaw mishing kalna tur om tur dwana ni thu an soi le hi cheng bel se som panga tanga som ni vel senga siam tur ni in tundin muna le do na hi thok tu mi somruk chuang ten chhun zan zomin ngor takin an thok mek ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani Pakistan Muslim League Nawaz right to Shehbaz Sharif to Pakistan Prime Minister Tan Thlan ani National Assembly in Thlan hi boina na satakara ne ani a PTI thopten Imran Khan chu chanin tanin changa chwa an phuta Sharifan electoring rigging manga thuneina achang ni sain an out chwa kani Prime Minister Tan Thlantleni nuwa Shehbaz Sharif chwana u Nawaz le ama chan tu de chu achunga rin na an nga wangin lom thu soya tu naya in thlan pui nei zo ta ka hian vote ti ching pen ne soi ni a Imran Khan kai shwai PTI chuan an lung oi lo thu an soi Chanchinthar puan ti top mai na tlang pui Mizoram Legislative Assembly in khom chunjom tura
kumsang ni somni pali tanga somni panga Mizoram budget atlang pui soi ho na tan ani ang dundin muna Myanmar le Bangladesh atanga ral tlan lo lut ba ka Manipur chi le chi inti boya wanga Mizoram ai himna zonga lo lut mi singli sangni zanga somsari le parukan ommek Pakistan Muslim League no was try to Shehbaz Sharif chup Pakistan Prime Minister Tan Thlan ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani